Neki kažu da pod kapom nebeskom zapravo nema ništa novo. Evo mi već u vrelim gumama 20 godina pišemo o tim off-road tehnologijama, ABS, ESP, MMF i šta ja znam, a 1977. godine u državi koju danas mnogi kritikuju, a zvala se Jugoslavija, napravljen je ovaj TAM 110. I on, mogu vam reći, iako njegova old-timerska vrednost i nije neka velika, prolazi apsolutno sve. Istorija ovog kamiona školski je primer socijalističkog planiranja. 1965. pri saobraćajnoj upravi Sekretarijata za narodnu odbranu oformljena je radna grupa sa ciljem da analizira stanje voznog parka Jugoslovenske narodne armije. Prema studiji završeno sledeće godine, utvrđeno je da vozni park čini 129 različitih marki vozila i 320 tipova. Drugim rečima, nezvanično peta najjača armija u Evropi morala je podhitno da standardizuje vozni park. Na osnovu smernica i specifikacije i studije nastao je i TAM 110 sa pogonom na sve točkove, čija je proizvodnja počela 1976. Bio je predviđen za prevoz ljudstva 12+2 sa kompletnom opremom ili transport, kako se govorilo, materijalno-tehničkih sredstava od 1,8 tona. Takođe, mogao je da u off-road uslovima vuče oruđe, čitaj topi ili raketni lanser, mase do 1,5 tona sa posadom i borbenim kompletom. Motor je bio provereni Dajcov četvorocilindarski dizelaš od 6381 kubnih centimetara koji je razvio 110 konjskih snaga, a maksimalna brzina ovog 4,5 tona teškog kamiona je iznosila 90 km na čas. Na prvi pogled, zbir konjskih snaga deluje skromno za današnje pojmove. Ipak, 5 brzina u redovnom i redukovanom režimu garancija su prohodnosti. Za slučaj da i to ne bude dovoljno, na raspolaganju je kardansko vitlo. Prema fabričkim specifikacijama sposoban je da prolazi vodene prepreke dubine 1 metar. Na navigacijnom reliju na terenima Fruške gore ovaj vremešni kamion dokazao je svoje kvalitete, nesebično pritičući u pomoć savremenim, neretko izvikanim off-roaderima. Miloš Đukić, inače odličan poznavalac svih onih staza Fruške gore na kojima se turisti redovno izgube, druži se sa ovim kamionom punih godinu dana. Pored vozačkih zadataka i mini spasilačkih misija, Miloš je zadužen i za njegovo održavanje, za koje kaže nije teško jer ovaj TAM je stvoren da trpi, a motor je lako dostupan mehaničkim obaranjem kabine. Proizvodnja TAM 110 u različitim verzijama trajala je do 1991. a tačan broj primeraka koji je izašao iz fabrike TAM u Mariboru ostao je vojna tajna.